kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyo ke jalan sono mundo. Mundur saja. Insecure pita suara. Masa ketawa lu. Yang Ya, penting ini sudah ya. kami menghibur Anda semua. Bisaan sendana selfie sana. Hidup tumping kesadarian Bapak Ibu turun langsung ke ulungan Haji Nenang. Iya lu. Akan nyanyi korban paling naga. Apa lagi? Ayo. Pergilah kasih, kejarlah Keinginan. selagi masih ada waktu. Alah, pergilah kasih. Kejarlah selingkuh. Bintang kehidupan. Oh, udah tadi kan. Oh iya udah. Cantik. Apa? Tanda biru tuh. Secawan madu. Gak jelas. Aduh, Gusti. Bikin vokal. Bukan bikin adonan ya, Pak. Nyanyi lagu Sunda. Malu nyai. Akang Haji sorban paling. Oh iya, Akang Haji sorban paling nakal Cimalaya. Akang Haji. Terus tadi. Ibu turun langsung ke ulungan Haji Nenang. Iya lu. Akan nyanyi korban paling naga. Cikamiri. Cimalaya. Cikamiri. Akang Haji kunaon balik ulah usah Kang Haji dah. Akang Haji sorban paling nakal. Cilamaya. Akang Haji sumangga jali nyanggakeun makan hati saya kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong ke jalan najan sono najan. Apa itu? Kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong ke jalan sono mundo, sono ngaroyong
Hei, Haji nak lama tadi lagi ngaji loh. Haji sorban bundar Bengek bun. Kali sorbannya panjang. akan haji sumangga jai langgarkan makan haji saya ayah kaso pondok kaso panjang kaso meruyung kacai lajan sono lajan heman besai ngobrol di jalan kaso pondok kaso panjang kaso meruyung kacai sono pondok sono lanjang sono pak terbang di jalan Atur nuhun. Wilujeng apa sih itu wilujeng ya? Wilujeng wengi, Wilujeng apa itu artinya? wilujeng selamat malam. Tentu please. Ih, live loh.